ubundi ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukinnyi mu mikino 33 yakiniye ikipe yakiniraga umwaka ushize w'imikino yatsindiye ibitego 11 atanga n'imipira 8 yavuyemo ibitego. Yitwa Xavi Conte Simons, ni umusore w'umuholandi, ashobora kuba yakina inyuma ba rutayizamu, ashobora no gukoreshwa imbere nka Semababa, akaba rwose muri ekipe ya Chelsea. Bamwe baravuga bati ni umukinnyi mwiza uzayifasha, abandi bakavuga bati ugereranyije n'abakinnyi Chelsea ifite bakina kuri iyo myanya ntago ari umukinnyi wa arukenewe. Samir, abo bantu bemeranywa nabo? Abo bakabiri nibo nemeranya nabo. Abavuga ko ari umukinnyi uzafasha atari umukinnyi uje kubanzamo. Chelsea umwaka ushize yakinnye UEFA Conference League, bize ngo competition yarimo ntago zayi zigoranye. Unarebye n'uburyo bapanze swadi zabo, kuko muri iyo usesengura bavuga ati wenda amakipe meza ku mugane Burayi ari muri Champions League ni 36, amakipe abaye yakurikiyeho ari muri Europa League na 36 akaba 72. Bize ngo Chelsea yakinnye mu makipe guhera ku ya 73 meza ku mugabane w'Uburayi. Niyo mpamvu muri Conference League bakiri muri League Phase Chelsea yakinishije ba Magiu, ba Mikel Modric, aba bakore pama ntabwo bari banditse. Irabizi neza ko igiye kujya muri Champions League, kandi urebye umunsi ku munsi barashaka gutera imbere kurushaho. Niba baraba gatandatu umwaka ukize, ubu ngubu bakaba babaye bakane, barifuza kwegera imbere muri championnat, kandi bakanakonveka mu bikombe by'imbere mu gihugu, niko batangaje, ndetse bakanaba banahatana no kuri championnat nta wamenya. Barimo barifuza kugira abakinnyi ku mwanya mu gihe icyo twakwita nka backup. Barabireba imbere bakavuga ati wenda Liam Delap azaba ari ku 9, wabo Pedro bamukinishe kuri 11, Pedro Nechache kuri 7, Kole Palmer abaje hagati nka numero 10, hanyuma Enzo Fernandez wenda na Moise Caicedo bakine hagati mu kibuga. Bagahita bavuga ati se none Kole Palmer arabaye adahari cyangwa tugiye cyane equipe bisaba ko Kole Palmer heza ku ruhande rw'iburyo nkuko bakina Paris Saint-Germain, ninde wundi twagira creative midfield? Bagahita batekereza ko ntawe bafite, kuko uyu mwana bitwa Deus Bari hari bakuye mu ikipe ya Leicester nigeze areponda 100% nk'umukinnyi wa Chelsea igiye gukina ku ruhando rukomeye kuko izakina Champions League. Bagahita batekereza umuntu wasimbura Kole Palmer mu gihe yaba atari mu kibuga cyangwa se yagize ibibazo by'imvune. Bagahita batekereza ko muri Xavi Simons ashobora kuba yaba ari umukinnyi mwiza wasimbura Kole Palmer, cyangwa se no ku ruhande rw'ibumoso mu gihe aba bana batareponda aba Gittens bavuye muri Dortmund, kandi Gittens ntabwo yigeze abo umukinnyi ubanzamo mu ikipe ya Borussia Dortmund. Estevao afite imyaka 18 nubwo nawe yinjiyemo imvune za Guys, ibuka gukora subscribe, reka twiyumvire Hugo Ekitike. Uyu musore yitwa Hugo Ekitike. Abantu bogeze umupira no kujya bitonda cyane, kuko iri zina rwose ushobora gusanga uriho usobanya ibintu bidasobanyika. Ushobora kwivugira Ekotite. Ni Hugo Ekitike. Kera namwitaga Tikite rwose. Ekitike Hugo akaba rero ari umusore rwose wakiniraga ekipe ya Eintracht Frankfurt mu ntara yitwa Hens kabisa. Imikino 33, ibitego 15, imipira 8 yavuyemo ibitego. Uyu musore rero rwose ekipe ya Liverpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza yamuhaye umugisha. Nkuko natanye mbaza Samir Mugara, uyu musore aje gufasha ikipe yo muri uriya mujyi wa Liverpool, ari nayo ekipe ifite igikombe cya shampiyona giheruka. Ikintu cya mbere yaje gufasha Liverpool, kuko urabizi ko ekipe ya Liverpool n'ubu ngubu witwa Darwin Nunez ntabwo ari umukinnyi uri mu mibare ya Arne Slot. Ikipe ya Liverpool urabizi ko ino sezo ugiye kureba no mu buryo bw'imikinire, sezo ya 24-25 ni ikipe yakina igihe kinini ikoresha uburyo bw'imikinire bwa false 9 cyangwa se gukina nta nimero 9, kubera ko akenshi wasangaga barimo babashyira abakinnyi navuga ko bagiye batandukanye b'ikipe ya Liverpool, ariko igakina nta mu nimero 9 ifite muri rusange, kubera ko rimwe na rimwe Cody Gakpo yakinaga arimo urimo urakina kuri false 9, rimwe na rimwe ugasanga bahashyize Luis Diaz nawe arimo arakina aho ngaho, ndetse yewe na Diogo Jota rimwe na rimwe akaba arimo arakina. Darwin Nunez ubona ko seze 24-25 ntabwo umutoza Arne Slot yigeze amubona muri projet ye, nta nubwo yigeze amukoje cyane, kuko n'ubu ngubu ni umukinnyi uri ku isoko. Igisigaye gusa nuko Liverpool ibona ikipe izana ifaranga imwifuzamo, hanyuma bakaza kumurekura. Niyo mpamvu rero Arne Slot yarebye aravuga ati nubwo uburyo bw'imikinire bwa false 9 gukina nta mu nimero 9
ufite ari abatoza benshi baba bagenda babugerageza kubera ko isi aho igeze umupira w'amaguru ntabwo abatoza cyangwa se abarema impano ntibakireme impano zaba nimero 9 nka bamwe ba kera ahubwo ukubera aho umupira urimo uragenda ugana bari kurema abawinga abantu bataka bava mu mpande ariko babaskora batsinda ibitego byinshi. Arnes Slot akareba mu gihugu cy'Ubwongereza akavuga ngo niba ikipe ya Man City ifite Erling Brant Haaland iyo ni ikipe azi neza ko uno mwaka bazahangana ukurikije uko Pep Guardiola yaguze ndetse n'uburyo yubatse ekipe. Niba ifite umuntu nimero 9 ushobora kugutsinda ibitego bigera muri 30 ndinde yo kujya muri no sezo ntaguze nimero 9. Niba ikipe ya guys nyuma y'uko ubona umukino wa Arsenal nimugoroba kabone nubwo wari uwa gishuti cyangwa ari match friendly, ndababwiza ukuri nyuma yo kubona ekipe ya Chelsea yitwara neza mu gikombe cy'isi ikaza igakubita igihangange, nkabona Liverpool irimo irazana intwaro ikwiye hirya no hino. Wowe uribaza iki kuri shampiyona y'Abongereza Premier League? Urayitekerezaho iki? Ese Manchester City mwarayibonye itera 5 Juventus kabone nubwo yagize umwaka wenda igakurwamo na Al Hilal mu gikombe cy'isi, ariko ni Man City twabonye ko ihari. Kandi Man City n'umutoza wa Pep Guardiola, Pep turabazi, tuzi ibyo bakora, tuzi ubushobozi bwabo, tuzi inshuro batwaye Premier League imyaka ingahe bikurikiranya nta yindi kipe isoma. Turabazi, tuzi abari bo, tuzi ko bazi gutwara Premier League. Iyi Chelsea murayibona mute? Wowe iyi Arsenal, iyi Manchester City yakubise Juventus 5 urayibona ute? Iyi Liverpool iri kuzana intwaro uko bukeye nuko bwije urayibona ute? Iyi Chelsea iri kugura umuhisi n'umugenzi wirukankana baro umusazi ku bitego uryoherwa no gutsinda, ushaka gukora amateka, ushaka gutwara ibikombe, mwe murayibona mute? Iyi Arsenal yamaze kwinjiza Noni Madueke Zubimendi kandiza iki gihanyaswa cya bakita iki giturutse muri Portugal bakita Victor Gyökeres. Iyi Arsenal yo urayibona ute? Reka ngusabe gukora subscribe iyi channel yitwa Tete Sport Update kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku munsi. Ndagusaba gusharinga ibiganiro byacu, ndagusaba kuduha like, tera comment uvuga icyo twavugurura cyangwa twahindura, ubutumwa inyunganizi byose uhawe ikaze.